Fama fika yadharu ala fika, apa yang ada di dalam hatimu akan tampak melalui mulutmu, tampak dari lesan. Orang maaf burle-buren na cewek make tepak nentar ka pengajian botut tiki acara ta cewek cak apa lek bo endang alek-lek erong loro. Masya Allah, bibir reduan aja na bibir setong geluna deti cek dengan pengajian panjenengan enggi apa enggi bu ibu mun pacet burle-buren na cowok gelu na gelu cowok padahal pun di laki karena pun pacet burle-buren na cowok make oning cek laki na orang yuk nang alik le wah sesongut tawa malang ya di mah bodo songut tak malang ya nasi pikir mun mancing benih songut ko rapo-sapo duk ko lagi mentir barokah amin Allahumma. Terus napa terus alhamdulillah fama fika yadharu ala fika, apa sebeda tena beuna bakal tampak dari lesanna beuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala afdali khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin, para kiai, guru ngaji, para sepuh, guru tolanga masyarakat Kak Dinto, para ustad ben segenap tokoh masyarakat seterhormat, wabil khusus Kiai Haji Hamid Muhammad, Kiai Haji Khalili, Kiai Haji Jailani, Kiai Haji Sudaryono minangka sahibul hajah, semoga-moga kasatejeuna terus kenginga pangaraksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat pemerintah, kepala desa Rombenrana beserta segenap karabat epon sebeten kaula menghormati, tak lupa juga panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tantona
sareng segenap pengurus takmir masjid Raudhatul Jannah. Se alhamdulillah sukses acung rocung abede eki molotan esiang samangken kak dinto. Muka-muka raja barokah ben manfaata, amin Allahumma. Abede eki molotan nikah beni semata-mata epedia tradisi. Abede eki molotan lebih dari sabetes tradisi, sebab molotan panika ngagungi pansaponapan tojuan setantona eyarep sareng den kula ben panjenengan sateja dek rema abe semi-sami ngaulia dek ka tojuan panika. Samangken saumpama molotan ekebaya beda kaangkui den kula ben panjenengan meluapkan rasa cinta, kaangkui anampaaki cek den kula ben panjenengan cinta ka Kanjeng Nabi kenging, dan itu sah-sah saja. Tapi saumpama pas misal lamulotan nikah ebedia sareng den kula ben panjenengan alat, kaangkui bisa matebel, kaangkui bisa nambai, kaangkui masajen keceng cinta ben pangaleburek abe dek ka Kanjing Nabi, tanto kenika jugen parjuga elakone. Teti beda orang amulot karena mangkat dari abe nase cinta, beda jugen orang amulot karena abe na tero nambe na cinta. Cinta dek ka pasera, cinta dek ka se emulote, cinta dek kase diperingati. Manter era cike ana, amin Allahumma. Tanto den kula ben panjenengan mun pas era cike tombu ben tambena cinta neng edelum ate nika aropa aki modal kaontongan seraja dek ka kita sateja. Kita misami ngakeli bahwasanya orang secinta nikah laku ben pangeran bekal epapolong sareng pasera se cintai ben abekna. Tanto abe tak nuke se abir cie, tanto ten kula ben panjenengan tak mampu se agem perekina. Mantekna ketika abe era cike cinta ka Kanjeng Nabi, pas ternyata laku ngaule bebeles epapolong ben seeka cintai abe epapolong ben Kanjing Nabi, amin Allahumma, amin Allahumma. Cimin Al-Fakir pernah norok ngaji deka Sayyidi Syekh Muhammad bin Ismail Osman Zain Al-Makki. Beda dua diantarana orang nikah muntero epapolonga ben Kanjing Nabi. Termasuk se pertama nikah wasiat eki ben Kanjing Nabi pesenaki dek kasetong orang se enalekana bede eyajunanna Kanjing Nabi oleh bukaan kaangkui abekna taminta oleh izin kaangkui abekna aun nyuun ka Kanjing Nabi. Ayo bekna minta apa ka engkok satia gaula ben panjenengan kadang-kadang ampo abe abayang-bayang ketemu kapasera pas ngucak ku beri engkau satu permintaan. Nikah dek pada ben kenikah cuma sema debu pas Kanjing Nabi, ayo apa se epenta aben bekna. Ternyata tepak ka orang secerdas, tepak ka orang sepenter pas mator neng eajunan na Kanjing Nabi, abtina anyuon terobisa aapolong, abtina anyuon terobisa angancae ajunan laku neng eswarga. Kira-kira permintaan kanda panika bagus tak bagus?
Kira-kira mun pon orang endik permintaan kanta panika nanti eki atena mapan tak mapan? Mapan. Saingke permintaan se aropa aki pangaterona abekna tantona nguntap panika permintaan se bagus juga. Akhirnya ben Kanjing Nabi katipun apa? Iya ben engko tekanana apa permintaan nabekna tapi tolongi engko iya kala bencara ma banyak asojud. Artinya pun apa? Jebuna Syekh Muhammad bin Ismail Utsman Zain Al-Makki waktu kepanika orang ma banyak sujud, orang lebur aja ge salat tah nika jukeun bisa teti sebab bisa teti lencelen abeuna laku nang eswarga eka polong ben Kanjing Nabi. Amin Allahumma. Alhamdulillah samangken kita abodo ki mulotan tantona ngempong dek ka panitia bentuan rumah se makaluar cek benyakna se akorban tak sakoni jumlana malah abodo ki mulotan epa atas nama masjid. Masjid neka kenangan bagus napa coba? Masjid neka benikun bagus tapi masjid neka paling bagus sekenangan epon tud dari kata saja dayas judu masjid nika artinya tempat tak orang asojud. Masjid kenanganna orang asolat. Masjid kenanganna orang mendekatkan diri dek ka Gusti Allah kaprana maranika. Jadi masjid kenangan sebagus. Malah debuna Kanjing Nabi khairul biqai masajiduha. Paling bagus pan berem pan kenengan iya area masjid-masjid teh. Tadi sobung di muka bumi panika tantaretan tempat selebih utama sobung nang i atas bumi nika kenengan selebih bagus penting ben masjid. Asyokor mun pas kaula ben panjenengan era cike ate se condong dek ka masjid. Alhamdulillah. Ana apa polana? Mun beda orang pernah nang masjid tantaretan nanti eki iman na bagus. Ada apa polana tak kira pernah teng nang masjid mun tak keng orang seiman atena. Tapi tak kira tak pernah nang masjid kecuali orang se munafik. Ada buaki orang seiman nikah nang masjid pernah nade pada bencukok sebeda nang edelum aing. Beda cukok ni kata pernah neng edelum aing. Badan apa punten? Satu je cukok mesti pernah edelum ana pa aing pacet kenenganna cukok. Tapi mun orang munafik neng masjid nikah dek pada ben manuk neng edelum korong. Tore kaula atanya amanuk neng edelum korong kura pernah apa punten? Mun pacet kerua pernah coba buka labenga oti. Buru tak buru? Buru berarti tak pernah. Lah orang munafik nggak kini kajukan neng masjid tak pernah. Sangkutun kula ben panjenengan karena pernah na abe neng masjid nika bisa tetinger tenger bagus dek katen kula ben panjenengan tak sakoni cuken kabagusan sebekal paringake ben Gusti Allah dek ka orang-orang seatena nyampung dek ka masjid manter era ceki ana. Amin Allahumma. Malah sebut aki beda petok golongan laku nikah tantaretan ben pangeran bekal beri naungan. Kaula mun pas ben panjenengan tak ketemu ka naungan panas tak panas? Panas. Alhamdulillah panitia nyiap aki ta'aruf. Bahasa Madurana tataruf. Bahasa Arab ta'aruf. Dan manggana kaula ben panjenengan nang Madura ni ka banyak istilah-istilah seepon tut dari bahasa Arab. Teti orang ngucak tataruf kerua asal katana dari ta'aruf. Tapi cok mulainya dari pengajian pas panjenengan mukmakomu gelok panas sangkuna lek. Ontong panitia nanya ta'aruf. Mun pas ada ta'aruf ulah. Oh jeng insyaallah. Alhamdulillah. Padawan panjenengan mun apar lo kak kadang-kadang beri jenur. Kerua dari bahasa Arab. Napa? Ja'a nur. Ja'a telah datang nur apa cahaya.
keng beri ngangkui matureen pas nyamai cenur tak cenur. Tapi enten tak pas kauleubeun panjenengan palemana pas makomu kak laku tilomar loe anak cek lopa kak beri je anur ge. Saya lagi ngucap empon lek tahu saja anur je azaidun we won lek. Allahumma salli ala Muhammad. Anika lah kauleubeun panjenengan tantaretan lakune ka panas. Lakune ka panjenengan mata are tantaretan semakna. Nika kari sajengkal berak kaseranateun kuleubeun panjenengan laku orang muntah sapora beun Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa mandi pelo bodo se pelona keun tek cetekanna bodo se pelona keun toota bodo se pelona keun bujella bodo se pelona keun dedeuna bodo se pelona keun leerna bodo se pelona keun elonga bodo se pelona panjenengan nika takur manyilem dek ka abeuna nika kempereun deuri saking sangat panas salaku panjenengan padang mahsyar. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi beda setong kelompok orang tabe beda setong kelompok manusia selaku nika ben pangeran bakal pamilo naungan na pangeran saya raga nika rojulun kolbuhu muallakun bil masajid orang seatena gentong ngagi dek ka masjid berem mana mak beda ate gentong ngagi dek ka masjid beden deng kadeng beda elwarana masjid. Tapi karena ate agentong ka masjid panjenengan lalakonna tak langalai dek ka orang si bede edeleman na masjid mantir era ciki ana amin Allahumma kan bede deng kadeng kalimat kan tapanika keniko padahal tak pernah munduk tapi lalakonna tak kalah kasih munduk enten bede apa punten keniko padahal tak tapak patuna ponduk tapi tengkana saya munduk kalah sopan kageni ko dari sopan na tilenuding tiga talik kerta kutanang ngomoran itu gelu nah dari saking sopan na beda tak beda langak ni kajukan beda orang beda na tak pak na beda edeleman na masjid beda nang elwaran na masjid tapi karena ate na nyampung dek ka masjid nah pas ekalako ben abeuna tak kalah ben lalakonna orang separepakna beudeung masjid mapan tak mapan ani kasih eko cak ngaule SC tantaretan ini biangnya buat apa beli botolnya geluna nika kun perak kempereun samangken apa artena kauleubeun panjenengan tojuk nang masjid keng nang edel masjid pas amain ebak misalnya nang masjid misalnya pas amain domino misalnya nang masjid misalnya pas guna aki maksiat misalnya lopot tak lopot nang elwarana masjid tapi lalakon na nyampung dek ka lalakon masjid napa boleh pacet abe pak na bede edeleman na masjid pas nyampung ka lalakon se pacet salah je ke elakoni edelem masjid manter era ceke ana amin Allahumma aulaban panjenengan asyukur tatang ke ben masjid ini kakak enggi leres enggi Allahumma salli ala Muhammad apolong ben masjid panjenengan jaga sholat mun ki bisa ongke ka masjid anapa mak le sampurna sholat taten kula ben panjenengan telepon sholat mapan sujud jaga kaula ben panjenengan nyampung ka esena masjid manter tetia kaula ben panjenengan laku papolong ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma. Nomor dua napa orang ni kata guna Syekh Muhammad waktu ke panika munter bisa apolong ben kanjing Nabi engki panika kala bencara ma banyak solawat dek ka Gusti kanjing nika ibu-ibu muncakna potonganna dari seragam jemaah solawat leres enggi alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad kaula estona se acara ta solawat boleh tak pati pede engak se Abu Jai aing tase ani kasih akompol manusia solawat mungkin itu ngingi solawat boleh kan pada ben Abu Jai aing tase tapi jak dengan kaula tak Abu Jai panjenengan kaula niat Abu Jai abu tibi manter kita misami patambe lebur ka solawat amin Allahumma emot dek kadebuna
Al-Maufurlah ke Ahmad Sufyan bean mon eka parlo apidatu ben orang jong bean mon penta pak made pak ben orang cek kun perak niat midatui orang malolo jong tapi niat midatui abek natibi. Alhamdulillah. Nika justru kesempatan midatui abek tibi kan tak mungkin midatui abek tibi abek pak repak nak tibi keluna kaulah midatui nak abek tibi mau temujuk tojuk ning tanian saudara-saudara wahai diriku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah tatang ke ngucap arwah apa bek sinting apa geng jadi midatui abek tibi tak mungkin dalam kabedaan abek katibi tanpa pak repakna areng bareng ben orang lah. Anika praktek watawasau bil haqqi watawasau bisobri saling mewasiati saling menasehati kenteng pae ngak setong ka setonga kaula seneku emik tak mesti lebih fokus dari panjenengan seepidatue kaula sebede iatas tak mesti lebih sepak dari panjenengan sebede ebebe keng sejelas kita tero areng berengah menggapai kebaikan manter tambe fokus ben Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kaula ben panjenengan tandaretan solawat nika Pak Odi ben puntenna solawat nika beda torana terus akhirnya apa punten dan kule emut timin pernah Rabu Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Yaman oning ka Yaman gi nika ka pasar Kepora dek berek nyari tibi pon kendaraan insyaallah do pagi lagi tao ninjak sana apa bulan waktu kenika Rabu ke daerah situ Bondo pas madebu engkok ria ngarasa aki neng edin nak solawat la odik neng iatena masyarakat pangki dari apa cek solawat ria la odik tanto tak gampang pangki cek dengan solawat odik neng iate sute ngakati pon apa cek dengan ate tak bisa eker ngangku mikroskop ate tak bisa cernuk ngangku teleskop engki nama engki kelu tapi cek dengan orang ngapangiran panjenengan endi eceuna mesti cocok bacaanna temu dari apa cek solawat ria ben engkok la odik neng iatena masyarakat temu dari kompak ka masyarakat tak maca solawat ka kanjing Nabi ketika engkok nyebut asma'na kanjing Nabi ragep ajawab Allahumma sholli alaih kan mangkana syukure mun endi lesan nika locer ngucap Allahumma sholli alaih. Alhamdulillah. Keng kadang ampo bodo selopot yo kadang iya dok kiai iya dok ustad iya dok habib makoli pun madobu sallu ala nabi Muhammad hadirin na ajawab keli kia keng lopot sallu alaih keni ka keli keng lopot jadi mun pun iya dok ngucak sallu seneng baca ngucak sallu kia karena mun iya dok ngucak sallu budi ngucak sallu kia berarti soro nyuruh boleh asolawat men ka kanjing Nabi asolawat tibi kuwa pas artena jadi bareng mas sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih saya tak saya anika anapa nama takir loceran lesan ngucap Allahumma salli alaih tele kebaitora odik na solawat neng edelim ate sebab orang tak mungkin lesanna nika locer mengucapkan Allahumma sholli alaih mun tak keng pajet neng iatena pun aise solawat ka kanjing Nabi. Al kalamu sifatul mutakallim. Pembicaraan itu adalah sifatnya orang yang berbicara. Orang nyator nika tantare tanapa seeka cator nika dadi sepata orang senyator. Samangken contoh kaula ben panjenengan maaf pas misalnya burle-bureun na dunya nging-tunginganna dunya malolo tak nang masjid tak nang madrasah tak nang arisan nyenye dunya seeka caretaan apa polana pacet esena atena dunya samangken bodo orang esena atena sinetron oning ka sinetron oning gi sapupuna sunahwi sapora namun bodoh si anya ma Pak Sunahwi ki kaula ne ka pondok tade na bentah ngalak sama tona jolok Allahumma sholli ala Muhammad
Kina Pak Sunawi tu lagi na menteri sapora aban Gusti Allah. Kau lihat orang nangin jemnya mana Pak Buru. Terus napa terus? Debakin kamu pon. Ya Sunawi roh. Orang mun pacet burle-buren nani ka sinetron. Sanajan Pak repakna entar ka pangajian, saya katunging pakun sinetron. Entar ka sholawatan butut. Napa boleh tepak ka bu ibu garis keras. Mun bu ibu garis keras tila acara eta selacong macocong pepe na yang ka kuyu be entak ning kuyu kuat ager mak bisa aja nah badan apa enten oh napa boleh pas acara eta tatangkep asik banget gini kan pet sa RT KKP alhamdulillah eka anto sobung potongan saya marah gini kah mantir terus eraksa awan Gusti Allah amin Allahumma. Boon tak ningku yu film Mamas Albi ba Andin malam ayu. Anu lek takjian lek kok tak tedung kok lek lebur seru banget ya. Mata lah sepur kepek ya na saya pikir. Kelu ana apa? Bur-leburan na sinetron. Samangken orang maaf misalnya bur-leburan na pacet sepeda motor, bemake bedena ekama sepeda motor iki bebakun. Engki napa engki? Apa jang penderna inna solati wa nusuki lopot inna Ducati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki nyaman muka dealer sekali lagi ana pak burle-buren na pacet sepeda motor fama fika yadharu ala fika apa yang ada di dalam hatimu akan tampak melalui mulutmu tampak dari lesan orang maaf burle-buren na cewek make tepak nentar ka pangajian botut tiki acara ta cewek cak apa lek bo endang ale gelek erong loro masya Allah bibir reduan ayo na bibir setong geluna teti cek dengan pangajian panjenengan enggi napa enggi bu ibu mun pacet burle-buren na cowok geluna gelu cowok padahal pun di laki karena pon pacet burle-buren na cowok make oning cek laki na orang yo nang alik le wah sesongut tawa malang ya di mah bodo songut tak malang ya na sepikir mun mancing beni songut ko rapo sapot duk lagi mantir barokah amin Allahumma terus napa terus alhamdulillah fama fika yadharu ala fika apa sebeda iya tena bekna bekal tampak dari lesan na bekna kan mangkana lesan ben ate ini kan nyampung gi kengai deng-kadeng etorok dari lesan ka ada puru ka ate beda deng-kadeng etorok dari ate ka ada puru ka lesan sekamaan seleres pada beda panekueuna paham mun lesan ka ada puru ka ate berarti etorok dari luar ka dalam mun ate ka ada puru kalesan berarti dari dalam keluar ini kan pada beda debu neng eka anje samangken misalnya kaula ben panjenengan mun dute lesan ka ada puru ate otabe ate ka ada puru kalesan ini kan pada beda panekueuna sebab dua ini ka pacet acantol acangke lambe Sayyidina Luqmanul Hakim aneka abekna sebagai rosoro abekna nika panjenengan budak waktu ke panika pentai ben majikanna Luqman coba engkau ngibeeki teking sepaling bagus engki siap laksanakan mangkat Luqman panjenengan nyari teking sepaling bagus ternyata oleh ponapa oleh cile ben ate kak dinto tuan teking sepaling bagus apa jadi cile ben ate cile ben ate teking sepaling bagus kalakuan na makuanan pole majikanna Luqman mun satia engkau ngibeeki teking sepaling cuba siap laksanakan mangkat Sayyidina Luqman nyare pole teking ternyata ia toraki neng ia deuna majikanna napa pakun ngibe cile ben ate apa rea Luqman cile kak dinto setonganna ate bebeuri beuna sorong ngibe teking sepaling bagus ngibe cile ben ate Satia bakna sorong ngibe teking sepaling cuba pakun ngibe cile ben ate maksud lu apa jawab ben Sayyidina Luqman tak langkong tuan
dan kula kan ngibaci le ben ate pola nama nusa kak dinto cuba ben pekusa tergantung cile ben atena manter era ceki ana segus pekus amin Allahumma etorok dari dalam keluar bisa dari dalam keluar gelak pon pada pak al kalamu sifatul mutakallim pembicaraan adalah sifatnya orang yang berbicara napa sebeda teh nguntap keluar nikah dari dalam keluar beda dari luar ka dalam enggak napa dari luar ka dalam cebuna kanjing Nabi la yastaqimu imanur rajuli hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu orang nikah imanna tak kira cik cebuna kanjing Nabi mun tak tele cik atena orang nikah atena juga tak kira cik mun tak tele cik lesanna artena pa cik lesanna mak le cik atena pa cik atena mak le cik imanna etoro dari luar ka dalam sekamaan yang kuya terserah kau leben panjenengan keng sejelas manter epa tambe fokus ben Gusti Allah amin Allahumma keng se paling nyaman pacet dari luar ka dalam tandaretan ana apa polana mun etorok dari luar ka dalam nikah kau leben panjenengan nuke samangken kau leben panjenengan mamaca alesan asolawat lebih gampang etempeng masolawat ate engki napa engki panjenengan deng kadeng sanajan lesan asolawat ate ampu kaman deeman ana apa kau leben panjenengan cek dengan ate na musek bener maca solawat tanang yang ke ya Rabbi salli ala Muhammad mata ngarjelengaran nangale kakancana yeti enna jari aku dung ala laju lambok seta asalen jera padahal lisan ya Rabbi salli ala Muhammad tapi ate panjenengan merotes dak kakodunga kancana polana yang keplaju tak asalin sakale mak ki lang manyelang seenggak kakodung engki napa engki anika muse ate kan mangkana enyamai ate li annahu yataqallabu polana ate ni ka berbolak balik eko ca ate ni ka panjenengan yataqallabu qalbu yataqallabu berbolak balik ate na kauleben panjenengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah du Allah na Nabi Muhammad ya muqallibal qulub wahai adat yang membolak-balikkan beberapa hati tsabbit qalbi ala dinik pacik-cik eki ate abdina panungkok nang yatas burukeuna ageumana ajunan amin Allahumma lah kaula ben panjenengan seacer-acer asolawat lebet ngumpaki majlis-majlis lebet ngadiri rutinan-rutinan tingkel ampun pasibuk kalaben solawat insyaallah mun pon lesanna kaula ben panjenengan sibuk asolawat tak kira nemu bet-beten senyata ora coba engki napa engki mun pon lesan biasa sibuk kalaben kapekusan insyaallah tak kira nemu wektu kaangkui nyator kacubaan manter kita tambah lebur amin Allahumma sampai kaula ben panjenengan maca solawat tak pate raja pendena engki pun apa engki panjenengan mangkat kakak enjo pok bodoh saya takur abik bensin 10 liter panjenengan mau sa solawat pe ampua ngisi pulsa data 10 giga punten kaula ben panjenengan pas tojuk teguk tasbihna pacarapat pas solawat tuh cel kocel etempeng abe sibuk arasanan tatang ke perkara beda misalnya orang pon asolawat ki lebur arasanan tatang ke jangan salahkan solawatnya keng pacet bibir tepak nalocir helu genika solawat tak makan sing ngerima keng manter iyo be ben Gusti Allah amin Allahumma terus napa terus tapi patenang pak kaula ngabos eki raji-rajina panjenengan sobung potongan orang-orang caremi ning kanto para jo syukur alhamdulillah tapi mon pon lebur maca solawat pak insyaallah manter saja na sepak tengkana amin Allahumma ang kita pe manter tak perak muslimat malolo muslimin manter kompak kaki ya kasolawatan amin Allahumma polana termasuk keluhan klasik di mana-mana banyak tokoh masyarakat nega apareng oning mana bika dinto muslimat ta cek kompak ka laki anna secek liakna kak dinto kak dinto insyaallah punten tak maragenika
keng masih iya bos eki asaraan masih nih kanja manter sapora amin Allahumma. Ode majelis sholawat panjenengan kompaki akompol bodo para kiai bodo para tokoh masyarakat bodo para tenaga penggerak acer kita mak nyemak ka Kanjeng Nabi manter eka para tua na amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul wa yustasqal ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kunci kasalamatan sepaling ampun neng akhir zaman ketika abe tak bisa mabenyak solawat pabenyak istighfarnya on sapora ka pangeran manter era cikiana amin Allahumma. Sebab samangken deng-kadeng tandaretan pangeran ni kamun abrik musibah ampo tak eka sangka enggi pun apa enggi kau leben panjenengan rangi rasa mangken ni kakapra nabi tongan napon kotuna toron ojen tapi samangken tak sobung ojen masa enggi sobung ojen setoron enggi. Alhamdulillah ya bos oke muslimat banyak sepai kepayan terus pon kau le teropai kepayan lagi ane kajak toro ojong sarah samangken cek panas samangken engak napa boleh panas salaku tak engki neng padang mahsyar ni kata dek kanaungan neng padang mahsyar tak ada orang saya jual es neng padang mahsyar ni kau lebon panjenengan tak ada AC neng eka asa muntak oleh pangaporana Allah muntak milo syafaat Rasulullah manter esapura kita sateja amin Allahumma manter eraksa kita sateja amin Allahumma. Tapi orang-orang si ahli solawat tantaretan laku ni ka panjenengan ben malaikat Mikail bakal emuntut eki enom dari talakena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang telepon tapak nginum dari talakena Kanjeng Nabi syarbatan haniatan la nazma'u ba'daha abada. Kita ni tak kira pelkak salancenga tak kira kearcengan kita seterusnya anapa tapak rasana nginum dari aing talakena Gusti Kanjeng manter pamilu wasateja amin Allahumma. Sobung pon ning akhir zaman ni kayak nggak samangken kecuali solawat pon paudi rata panjenengan neng eman ka eman neng coba boro neng coba tengah neng coba timur neng Madura kabupaten malarat mangken nyaria kabupaten setade majelis solawat tuh enggi mana apa enggi sana jentak pas solawat naria banyak solawat selain bodoh sepas maudi solawat naria. Cuma apa-apa dan kula mak menganjurkan solawat naria jaringan benitin kula saya menganjurkan tapi para rukuru tapi para masyayikh setan tona pangkat beliau tak diragukan nang iajunanna Allah subhanahu wa ta'ala manter kita bisa anyam pagi yang amin Allahumma amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Kenika ibarat obat tantaretan jadi para rukuru asyaikhu fi qaumih kan nabi fi ummati. Jadi guru nikah di tengah-tengah kaumnya pada benabi di tengah-tengah umatnya. Lah kau leben panjenengan beri ulama pewaris para nabi ulama na umat ta Kanjeng Nabi nikah pada kedudukannya benabi na Bani Israel sehingga kau leben panjenengan atorok dek para ulama nikah pada ben atorok na umat dek kanabina
Kaulah ben panjenengan lak telak ka Kanjeng Nabi pun tak kacapok. Ontong ben Kanjeng Nabi etinai pewaris. Malah ben pewaris se Kanjeng Nabi. Ya curi kita nyemak ka Kanjeng Nabi. Ya curi kita lebur asolawat ka Kanjeng Nabi. Nyoon tolong odi majelis-majelis panika seteja manter tetia odi na ate kita, manter tetia tambena sekena kita dek kaburu kena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saing ke kita tantona ngarep laku manter etang ke ben Kanjeng Nabi, manter tak iyon tura dari rombongan na Kanjeng Nabi, manter emamiluwa syafaat ta Kanjeng Nabi, manter ki etolong atur ebela ben Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sanajan cuba abtina ajunan manter ki kasokana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Du Kanjeng Nabi abtina dek kaajunan ongku ngamponga ongku paratuna tunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad para wali abdina dek kaajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli kena poto na abdina ben para santre kanca abdina tada sececer kasatejana dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حال، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا. ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله do Allah na Nabi Muhammad abtina sateja areng sareng anyo ondek kaajunan kusteh abtina bersama-sama ngemis dek kaajunan kusteh. Muka-muka berkata amulot barokana areng sareng asolawat au be abtina sebek cuba pateti orang sekus pekus ya Allah. Nyon buka banyak labenga kapekusen ya Allah. Sayang ke abtina teti umat kebanggaan seeka punga bensang junjungan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah atas kacubaan seampun tapongkor barokana pangajian tersolawatan nyuun sapora aki kasatejena ya Allah. Nyuun cek pacecer dari abtina sehadir paleman dek kacompok nabeng sebeng kecuali ampun dalam kabedeen esapora satu sana ya Allah. Ayampuni kesalahan na ya Allah. Eleper kacang kolangan ya Allah. Allahumma abtina anyo ondak kaajunan sateja totaan rahmat ben maufirona ajunan esaat samangken see paringa kida ka abtina sehadir nyuun pamilo cuken tantaretan abtina cakanca abtina ketatang ke abtina ben orang-orang seendi hubungan pekus ben abtina ya Allah. Kong langkong aba ben epuna abtina ya Allah. Seki bedeneng etunya nyuun pacempere ki ka odi enah paberkat aki ka bede enah seampun paleman ka ada ka alam barzah kusteh patera aki kopurenna ya Allah. Palapanga ki kenanganna ya Allah. Abtina sebagai anak ampun tak sempurna mabeli tuleng dek ka mereka. Abtina sebagai anak ampun abenya antara kana etempeng abek tena ya Allah. Nyon cek sampai belis kala bentere kana anak poto dek ka abe ya Allah. Nyon parengi kabungaan ababen epu abtina ya Allah. Nyon parengi kacemperen ababen epu abtina ya Allah. Abtina ampun tak mampu males jasa-jasana kalaben sampurna. Abtina tro apasra ka ajunan ka angkui males aki kalaben bebelis selangkong sampurna kuste. Allahumma ya Allah abtina matur sakalangkong saat samangken parengi kagempangan tor kemampuan sareng ajunan bisa akompol areng sareng amulot tor asolawat dek ka kanjing Nabi akatia saat samangken ajunan apareng kagempangan dek ka abtina parengi cuken kagempangan abtina bisa depak dek ka Mekkah ben ka Madinah ya Allah.
Abtina sateja beni orang kisoki namung abtina yakin ce ajunan addat se mahasoki muntut eki dari kasokian na ajunan ya Allah pateti kakempangan dek ka abtina sateja ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi ballighna nazuru. Do kusteh wahai adat semahami orang tua abtina nyon pada paaki abtina tero aziarah ka kanjing Nabi ya Allah. Abtina sateja ampun tak kacapok ka kanjing Nabi. Abtina ampun tak nutu tidak ka kanjing Nabi. Nyon parengi kesempatan abtina ka angkui ngarasaaki manis saben ko besana aziarah dek ka astana kanjing Nabi ya Allah. Abtina terong ngarasaaki ya ko besana ngatore sholawat salam langsung nang iajunan na kanjing Nabi ya Allah. Abtina yakin katebuna kanjing Nabi bahwasanya orang se aziarah sabadana wafatta kanjing Nabi kak dinto sami saos kalaban orang se aziarah enalekana ki bedena kanjing Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya khairu khalqillah. Allahumma enalekana sabagian tantaretan abtina ampun era ceke ede pak ka ada kuste nyon abtina saya tak mampu cek pak ajel ngip ya Allah raceke eta pak cuken kuste raceke ede pak cuken abtina ya Allah kong laku nang ajunan na ajunan kuste muka abtina ki pamilu wa tuuman syafaat kanjing Nabi ya Allah. Abtina sateja abenyaan sebe cuba ya Allah muka pakun ki kendeen aben kanjing Nabi ya Allah. Abtina sateja benyaan tak nungkok nak dak kaburukeun na kanjing Nabi ya Allah muka pakun etang ke aben kanjing Nabi ya Allah manter ki bela aben kanjing Nabi ya Allah manter pamilu wa tuuman syafaat kanjing Nabi ya Allah. Allahumma raceke abtina lesan selebur asolawat ka kanjing Nabi ya Allah. Cukup nang etunya abtina tak kacapok ka kanjing Nabi ya Allah. Nyon nang akhirat parengi kenengan sesemak ben kanjing Nabi ya Allah. Abtina kadang ketemu karamina orang nang etunya ampun cek malarata ka angkui nyemak dak kasetong orang katipona apa pole laku nang akhirat enalekana manusia akompol sateja dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akompol mantekna selakna ya Allah. Mun pas abtina tak kenging pertolongan na ajunan mun pas abtina tak milo rahmata ajunan mun pas abtina tak milo tuuman syafaat kanjing Nabi mantekna melasa aba abtina ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Muka-muka abtina sateja terus bisa nyampaki pun apa seteti kasokan ben cita-citana para rukuru para pewaris kanjing Nabi. Abtina ampun tak nutut seteti sahabat kanjing Nabi. Muka-muka abtina ki bisa ateti sahabat para pewaris kanjing Nabi ya Allah. Manter tak kun etunya abek bisa nyampaki kasokan na Guste. Manter sampai ke akhirat terus papolongan nang rombongan na ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin ya akramal akramin يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.